I pozdrav svima ljudi, evo nas još jedan epizod na mom kanalu i ljudi. Danas sam odlučio da vam pokažem koje ja tu igrice igram i šta sve imam na tom telefonu svom retardiram kojem je Android 4.3 kojem mobici ne može, kojem nikom rekorder ne mere osim ovih nekih retardiranih. Sad ne znam šta sam rekao, ali idem prijeći na klip. Znači ovo su aplikacije sistemske, to nebitno ništa, znači imam Viber. Znači tu mi je Facebook, Koran, učinoći nekad. Samo znači da me neko ne bi smijeli letati. To ne treba svako, treba se ovako mjesto malo osloboditi. Mobitel vidjeti svako. To je to. Ti ovdje znači imam vidjeti, znači te aplikacije, Viber aktive, dobro od ovog S-File Explorer menadžera. Da imam ovako, imam Dream League. Šta je? I jao. Ljude, nemam Dream League 16. Nemam Dream League 16, materim, kako se izber sad? Brisao sam one fajlove. Joj, ne kontam kako mi sad ne... koji jebe arane, skinit ću opet možda. Znači ljudi, hajde ovo, znači, snim pa ću vam da nešto reći. Znači igrat ćete u Dream League 16. Joj, 16. Obično 14. Znači King Root mi treba da rutim telefon, da bi se game hackerom, da bi mi radio game hacker, pošto sam treba root da bi hakao Dream League, logično. I Dr. Driving, to je samo igrate, znači vožnja, trka i to. S-File Explorer, znači to služi za skida igrica s interneta aplikacija. A je što, znači jebeni rekorder kojem sam prestaje snimanje. Evo, znači malo kameru da uključimo. Evo, jeste rad šta ima. Znači to... sad idemo dalje, znači to je... Znači imam Food Draft 17 kada igram i to. A sad, znači malo prije sam krenuo snimati ovaj Food 17 i prekide snimanje jebote. Koga jebe, znači ljudi sumnjam, znači da snijat igrice, možda nešta, tutorial će možda biti tako na mobitelu i bit će vloga ljudi, znači to bilo to za ovaj epizod, znači htio sam reći, znači zašto ne smijem igrice da kažem odmah, znači zato ljudi, znači Android mi je, evo, vidite sad, znači ovo sad švit ljudi, znači koji sam imala baksu stolki, evo znači u telefonu, da vam pokažem sam koji je Android, evo, 4.3 Android, evo vidite, evo ga sad, to znači malo, ovako nekad ovo zabajnate s ovim. To. Znači, ja sam skinuo sebi znate, mobizen, većina će vas reći skinuo mobizen, ali mobizen pridržava Android 4 više, a u mene 4.3. I rekorder neki ne izbacuju, neki nisu dobri, evo ću skinem, ali znači neće igrati snimati. Pa znači ako znate neki dobar game rekorder, znači za moj Android ili niži, slobodno znači napišite komentare i ljudi, to je bilo to za epizod, mi se vidimo u sljedeća epizoda,